Adakah batal solat jika di sujud terakhir berdoa dalam bahasa Melayu? Jumhur ulama melarang membaca doa-doa dalam bahasa lain dalam sembahyang. Bacalah dalam bahasa Arab atau dengan dalam hati. Dalam kita, kalau kita berasa kita perlu satu benda, minta pertolongan Allah, ada dua tempat dalam sembahyang yang sangat mustajab doa. Yang pertama dalam sujud, yang kedua dalam tahiyat sebelum salam. Nampak? Jaga masa-masa ni jangan tak berdoa. Dalam sujud tu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahumma sallimni. Contoh, ya Allah selamatkan aku. Rekah je. Atau Allahumma ufilli zunubi, ampunkan segala dosaku. Kata sepatah masa tu. Maka Allah beri petunjuk pada kita. Atau Allahumma hdini, nampak, ala sabili, ya Allah tunjukkan aku atas jalanmu. Kalau kita baca tiap-tiap dalam sujud, alhamdulillah, makin nampak makin mudah jalan Allah. Nah, kadang-kadang makhluk tak boleh tolong kita. Nah, soalan seterusnya, jangan baca bahasa Melayu. Walaupun ada khilaf, kita keluar daripada khilaf, kita baca yang bahasa Arab atau baca dalam hati saja.